Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kakenhun kidekhat kah New Trap Youth Council HYC ha kalai putri unaitung kalahir kendra license ya kinong bela barjela ki batrai bela ha ki atli ki yang mala jong ka Meghalaya Urban Development Authority muda bat jong ka State Bank of India ki badan Hapulo Shillong kani ka jing her kendra license jong ka HYC Shillong City kalong shibenta ka Safe New Trap Mission balapen bena da ka seng house nam bela deb ban khangla ya ka jing mentrai bela jong ki barjela ki bawan bela sya kani ka jela klem ki kot kisla ki babiang Usamla John Lingdo, Vice President ke HYC Shillong City, habah keren bat kilap patai kubur ulai itu. Ba kidon hadu shispa saup tam ki barjela ki bom dan ki kot kisla ki babiang ki bateri bela haki yang mala. Balatai da kabuda Hapulo na ka benta banchna ya ka shopping complex. Kaseng ha kajing kanrai ya kajing beteri complex jong State Bank of India kalalap ru da ki paungut ki barjela ki bom dan ya ki kot kisla ki babiang bat hadian kini. Kaseng kal hukum ba ki debat sange nomor dor na kakam belas ngi tat adu bakindala ban penbiang ki kot kisla ki babiang nadu ka residential certificate ka labor license bat kiwi Kendra yaki gunki jika ki bob menteri yaki parjela ya ka labor license bar kani kadi sibenta jong ka Safe New Trap Mission wangi nakliang jungi kum kaseng ngila tawa nakliang jos jong sarkar bat nakliang jong ka district council makan perking habidai bat kinong tri barjela ki bawan ban tri belas kini ka jela ke jungi bakin penbiang ya ki kot kisla kumbadi kat kum karun kaan bagi hapan penbiang dia nak liang kejongi akan dia kesini lawan ban jurep ikini ki artli ki jaka kawai ke dikani ka menteri ikini ke 20 par kawai ke bedi yang TS BI building yang ni ko ka kani ke 20 lah menteri dah ka Maxis company limited bat yang ketika jong ka SBI lah menteri dah kani ka Sauni building Bilwell LLP company ban ngilap bahang ni borokot ki nong bela kibadon dak kispangun kim simladon dak kita ki yekot kislah ki bede ki labor license badi baniot aku ka labor department bat naka district council dia nakaliang gejungi ngi penpa wi gejung lingo pakumno nakaliang jong ka department bat nakaliang jong ka district council kim simla le ye kim simla trikam ban check lani ban pet nakapor sekapor ye gejung don jong kini dong bela ki bangintep ki wan ki dene ndrei kidon hakani gejela jungi ban trikam ban bela ban dingba kini company repair di nakliang kejongi anga hakni kesing lawan bat kesingit maswai ki yakani ke jing tre bat nakliang jungi la kerjai ba kide ban penbiang ikut kisla kum ki labor license bat nangta selak ban ya seprangi kam kijap kenang bakan long kawai ka jing singan jong kejat beri ke jongi bat kam tam ke juk por kide ban penbiang ikut kisla kam tam ba ki brio ki banabar ki ba dan ni dak seni dan ni kampung man kini miok lat ban bandung sya kejela ke jungi mar keju kapor ka kejingwan kejing bom check jong ka nak jong ka tanat labor bat jong ka district council ya ka labor license kalong kumba kejingwan ban kini kam kini jam ya hakni kejela ke jungi ka ba ki bubun ki samla nak kapor kinong bela ki juut kim dan bela kim dan kam ndrei abang ipet hakini abang iwan ban pet hakini ki banwan ban check hakini construction ngilap ba kenai persen kide kinong trai warjela bat undan hiru kinong trai kibri ki perdo perasnam jungi tinggi sungu ban kentujur ya district council ba tanah lebor kide ban simkia ban le ai bat kamtam ban le persya kini kinong ai kam ai jam ki bonra kini ki nong trai na warjela tem kat kisla ki bobia